baik, bilang anak kebo. Si anak kebo berarti yang kebo nomorun. Udang. Oh, ih. Aing boga anak, kamu kira molor doang. Encan be ngabanggakeun aing mah gampang sia. Dek maraban bebek doang ge geus bangga aing. Masya Allah Mail, kabida-bina sia HS. Udah Mail. Naon sih bang, ngaku kenikmatan mail bae. Sia HS bae. Diisuk meletuk berang meletak puting meletik sapoe-sapoe gawena. HS bae. Udang. Bebas, menit deui. Gus, pindah ke itu. Pindah kemana bang? Tuh, kalur pangki. Buset, kan kalur pengki bae. Hah, ambe babari be micuna. Pacarna main bulu kotok meureun bikin bae. Oh, itu jauh beda. Itu mandi. Oh bang, Awas si Hasdi. wow. Gopel. Ayo papi. Apa nu kamari goreng can? Meuli dieu nu anyar. Kopi geus goreng. Oh meuli dieu sukan ulan teu. Kopi mah dina. Oke sukan ngejual gabah heula. Laju nu kunaon ngomongna ku ari. Ari ndek kajual gabah mah isuk. Atuh ngomong be heula orang kaya mah bebas. Haus lah papi, gopel nih keluar gila. Mantap. Bang, duit. Wih, Mail, duit di mana Bas ya? Onggus, laju abah kernaon. Kadula kernaon, keur ngopi Abas ya. Pindah ngopina ulah di dieu. Kemana? Tuh kopi lunak. Abe naon? Sampai gampang dudukna. Mail, kemana sih ya? Kemana ibu dah, karya mah. Cipel kemana ya? Nyaho, kan sih jeung beti tadi. Oh nya. Naon sih nanya ke Cipel? Mainan begotong itu sih ya. Itu sih, encam mendak mepe yo. Nah, itu budak, pelang ah. Ohnya. Darah amat film lu. Nao, marah nomor ini budak. Wih, iya acak-acakan amat.
tah, aing minum. Yo, Aus aing. Woi. Haram jada si aing mencembur bae. Sia jeung naon didinya? Aing digawean sia, malah aing digawean. Cadah doang. Sorry, sorry. cuma sebeil. Kali naik lah ya, lapela banget kak. Yo, ceklan deus ngalain. Marah. Biar aing tabrak. Untung aing depaet. Gimana sih ya? Kepo. Ay, siya. Bukannya nak itu amat. Atuh bebas anak sultan mah kemana bae ge. Anak Sultan yang lumpang. Mana motornya? Ai di mah basa keneh. Klub ngarkeun, bisin kotor. Pajarnya mah bangkai kotok udah dipastikan. Haram jadah doang. Lah, hambur ngobrol yang siapa? Milu mau ke pos. Bunga motor sana goreng. Yang ada kain wae. Milu mau yo. Oh sayu ari maksa mah. Ya, alap yo. Ih, pan boti kotok. Kita malap perang di tek kotok. Oh. Jangan suami. Kayak kotok. Woi, lu main akur. Aing manggil mainnya di jalan tadi. Karena anjing, lalu pangan di paru bu. Gajak kau kan kadio. Ai makanya dipaksa be. Kata si cangkaru kunaon di dio. Sia, main cangkaruk bae batur. Oh, basuh di bajuna. Atau kumat teu baseuh, batur keur minum dikageteun. Aju mainnya salap. Terus salapnya lu tek kotok. Sama sama ya baik. Pantesan beungeut takut orang tugir kotok. Ay, main tunggu kotok bae. Nah, udah tamur sih ada tangga-tangga dio. Kumain bebas anak sultan mah kemana bae ge. Gas. Sia, kalau lot dia ribut bae. Ngau ta si gopel ta? Sia nu Sia. Gas. Sepasya bae. Persen udah itu. Ai main di dio. Siapa yang kedua? Bunga yang di dio. Ih, bislah, malabur main mabur. Pal. Baik. Dia rema ke budak dua. Gue bisa kemana? Udah mat. Mabur reng. Dadah. Udah mat. Sia. Wow. Woi, main. No. Action. Di samping ngabangakeun aing. Ngabangakeun yang gampang sia. Dek maraban bebek ge. Action, Nelson.